Jambo. Sorry. Ninaitwa Didier Sinzahera Mbarasa. Leo kwetu kukua hapa ni uchungu. Ni uchungu sana sababu tunakutana tunachinjwa kama mbuzi kwenye maabattoir. Tunakutana hatuna tena valeur. Alors, malalamiko yetu ni communauté internationale ireconnaître kama este kunaishi watu. Este tupo watu. Sababu ni muda mrefu tunateseka. Tumetoka ku wazalendo, tunatoka ku 40 voleurs, tunatoka ku mambo mbalimbali, tunapata amani, leo tunakuwa mudrone. Cela veut dire que iko commandité par l'Ouest, commandité précisément par Kinshasa. Alors nous voulons demander la communauté internationale sisi ni watu ama sio watu. Tuko na sheria ya kuishi kama wengine ama hapana. Sababu etape zetu tumepitisha za magumu, normalement tulipasha kupata amani sasa, amani ya kudumu. Na ndio maana tunapata uchungu, tunapenda tutembee mpaka mbele ya wakubwa, tulete malalamiko yetu, tuone mahali kilio itafika kama italeta matunda fulani. Sino tunachoka, tunasikia tunachoka. Hatuwezi kuwa na upigwa kama nyama, drone zianguke mwingine kama nyama, watu wakufe kama nyama. Donc tunakutana hatuna droit ya kuishi. Ndiyo, tangu M23 AFC iko Goma ama mu este mu Nord Kivu tuko na amani. Tunalala milango wazi, unatembea namna unataka, lakini muda ya mbele kidogo tulikuwa na watu wanaitiwa 40 voleurs. Wanaume wanakuya 40, wanakuya ingilia baba na mama nyumbani. Na ukapiga simu unakutana mwenye iko na telefone ya sécurité iko mu groupe ile 40 voleurs. Mais leo haiko. On est tranquille, tunalala bien, tunatembea bien, tuko kimya. Au finalement ile amani inakuwa drone kutupiga usiku na mchana. Tunasikia tunachoka. Tunaomba amani, tunaomba tukue considéré kwa watu wenye wako ndani ya nchi yao. Ndio, asante sana.
amani, tunataka amani. mu gikorwa gishya cyo gushakisha amakuru no gushaka abatanga amakuru ku ruhande rwa 23 batanga muri FARDC. Ubona ko ari inkubi cyane ikomeye mu mujyi wa Goma kandi ari biri bukomeze no mu tundi duce. Bamwe bari kubifata nkaho ari igikorwa kijyanye n'umwuka mubi muri 23. Hatangiye operasiyo ikomeye yo gufata bamwe mu ba M23 bashinjwa kuba ibikoresho za FARDC. Gahunda ziteye gute? Biravugwa ko imodoka zagiye zizenguruka muri barracks zitandukanye ndetse no kuri position zitandukanye, ari abasirikare M23 bakagenda bafatamo bamwe mu bakekwaho ubugambanyi. Roko informo wacu arasi kutubwira ko bizakozwe ryari. Ego ni igikorwa cyabayeho ku munsi w'ejo mu gitondo cy'uyu munsi. Ubona ko ari igikorwa kirekire kizagera no mu zindi deployment zose ziri muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu muri M23, kuko ubona ko aho hose hariyo abo bakekwaho gutanga amakuru ku ruhande rwa FARDC, kuko igikorwa kimaze igihe kinini gikorwa ariko yari kitarashyirwa mu murongo kugira ngo babashe gushakisha amakuru yo gutahura aba batanga amakuru cyane basaga naho ari abagambanyi ku buryo bukomeye ku ruhande rwa M23. Yego nibyo turaza kubyumva mu buryo burambuye tureba kandi ku kandi kubiri kugenda biba hagati aho Goma. Imyigaragambyo ikomeye irakomeye kandi irakomeje, mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko benshi mu banyekongo bakomeje kugenda basaba FARDC guhagarika ibitero. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko ibintu bitari buze koroha bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara. Bihagaze gute? Umujyi wa Goma uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wabyutse mu bwoba bukomeye n'ihungabana rikomeye mu gitondo cyo kuwa gatatu ubwo haraswaga ibisasu. Kuri ubu rero biravugwa kandi biremezwa ko byongeye gukomera, aho sosiyete sivile yatangiye urugendo rw'amahoro mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abahagarariye sosiyete sivile batangaje ko uru rugendo rugamije kumenyesha no gukangurira ibitekerezo by'abaturage ndetse n'umuryango mpuzamahanga ku byibasiye inyoko muntu. Bivuga ko byabaye mu rukera rwo kuwa gatatu ahagana saa 10 za mu gitondo mu mujyi rwagati Goma mu gace kari kuri y'imirongo y'imbere y'urugamba nk'uko babivuga kandi babigaragaza. Sosiyete sivile iravuga ko ibi bikorwa bizateje impungenge zikomeye mu baturage, cyane cyane ko bizabereye mu mujyi rwagati hafi y'ibirometero byinshi ubusanzwe uvuye ahasanzwe habera imirwano ikomeye ihuza imitwe yitwaje intwaro ndetse n'igisirikare cya leta. Umuyobozi wungirije umujyi wa Goma bwatangaje ko bwamenyeshejwe iki gikorwa. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Julien Katembo Ndalien yavuze ko yakiriye ku mugaragaro ubusabe bwa sosiyete sivile bwo gutegura urugendo rw'amahoro. Yasobanuye ko sosiyete sivile ifatwa nk'urwego rutabogamiye kuri bya politike, bityo ko ubuyobozi bw'umujyi bufata iki gikorwa nk'uburenganzira bw'abaturage bwo kugaragaza ibitekerezo byabo mu buryo bw'amahoro. Meya Katembo yanamenyesheje inzego zibishinzwe ko umutekano mu mujyi wa Goma agomba gufatwa ingamba zikwiye kugira ngo urugendo rube mwituze no mu mutekano usesuye. Ni nako bizaje kugenda. Iyi gahunda y'urugendo rw'amahoro ikabije mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo komeje guhungabana bikomeye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama utubwira ibiri kugenda biba, aho tugiye kubabwira mbere na mbere uburyo kibivugwa ko
muri M23 watangiye kuba hagaragaramo abagambanyi ndetse batangiye kugenda bafungwa umwe ku wundi. Mutamura twumva neza, waramutse wiriwe? Yego mwiriwe neza. Mutama, kugeza ubu operasiyo zose zirakomeye kandi zirakaze. Reka utuganirize ku bijyanye no guta muri yombi bamwe mu bashinjwa kuba abagambanyi muri M23. Bihagaze gute, biri gukorwa gute? Yego, ni igikorwa kimaze igihe cyane kivugwa n'abatari bake cyane bijyanye n'ubugambanyi babonaga ko bwagendaga busa naho bugaragarira n'abari hanze ndetse n'abari mu mutwe wa M23. Ukabona ko rero hari ikintu babaye nk'aho batekerezaho batinda kugishyira mu bikorwa, ariko byabaye ngombwa ko gishyirwa mu bikorwa ku gicamunsi cy'ejo, ndetse kiramuka no muri iki gitondo kiba mu bice bitandukanye y'aho gitemereje M23 ziri. Ni uburyo basa naho bahereye ku basirikare bakomakomeyemo ariko batarabasha gutangaza amazina yabo no kubashyira ahagaragara ku buryo buri wese amenya ngo ninde. Bagiye bagendera kuri umwe, rero umwe bakamukuraho amakuru y'undi, y'uruhererekane cyane rukomeye ku buryo ushobora gusanga ari muri Nord Kivu agatanga amakuru y'umuntu uri muri Sud Kivu muri operasiyo. Rero ni ikintu ubona ko kigikomeje cy'urugendo rurerure rwo kugenda basa naho bafatwa mu bice bitandukanye, kandi ubu bimaze kumvikana ko bamaze gufatwa abarenga 40. Urumva ko ni benshi bazafatwamo cyane, kuko ubona ko abafashwa kugeza ubu n'abakurikiranweho iki? abo ni abakurikiranyweho icyaha cyo ubugambanyi mu buryo bwo gutanga amakuru ku mwanzi bahanganye, nyine ubwo ni FARDC. Harimo benshi bari baraturutse n'ubundi muri FARDC nka ripota baje biripotinga kuri M23. Harimo n'abo bagiye binjiza mu gisirikare ari bashari nk'abavuye mu gisivili bagiye muri training bikarangira nabo bagaragayemo mu gutanga amakuru baraje ari n'inasi muri ubwo buryo. Rero biracyari isheni ndende cyane, ubona ko bavuze ko bazajya ku masi yose ariho mu gihugu muri bino bice biri kugenzurwa na M23, yaba Masisi ndetse na Sud Kivu. Ni ikintu rero ubona ko cyari nk'urugamba rukomeye rwasa naho ari nk'igisasu cyari giteze muri M23, kandi batarahonoka kuko haracyarimo benshi, kandi amakuru ahari nuko kugira ngo babashe kumenya aba bantu bose ari ibintu bisaba igihe kirekire, kandi ubona ko iki gikorwa kitazigera kirangira gukoreshwa, kuko ubona ko aribwo buryo bwo kugira ubwirinzi bijyanye n'uburyo batangaga amakuru ari yose operasiyo yaberaga mu gice genzurwa na M23 umwana. Yego, naho mu nkengero za Goma aho bihagaze gute? Operasiyo zamaze guhagarara, update zanize kugeza ubu? Mu nkengero za Goma icyo ubona kuri M23 ni uko ubona ko n'ubundi basa naho baryamiye amajanja, kuko mu makuru bari basanganywe y'ibitero byari byarateguriwe muri Goma birimo ibyo ku butaka ndetse n'ibi bya drone byabaye. Ntabwo barakira amakenga ko ibyo bibazo byaba birangiye kuba byabaho. Niyo mpamvu ubona ko n'ubundi bakomeje operasiyo zose mu nkengero z'umujyi mu bijyanye n'imodoka za gisirikare ndetse n'ibifaro biri mu mutekano, ndetse n'abasirikare ubona basanzwe bari ku butaka mu buryo ubona budasanzwe nk'uko iyi minsi itambutse byari byifasha. Urabona ko bari standby ku buryo ubona ko biteguye ikintu cyaba icyo ari cyo cyose muri ibi bice by'inkengero z'umujyi wa Goma. Uburangazi gatoya harimo uwo bakwivugana. Rero ni ikintu ubona ko M23 isa naho yahinduye strategie y'abayobozi. Ubu ntabwo ushobora kumenya abayobozi aho baba cyangwa icyerekezo bari gukoreramo, biragoye cyane muri iyi minsi, kandi ubona ko hari imbaraga basabwa cyane mu bijyanye n'ubwirinzi muri uyu mujyi wa Goma. Ubona ko bugarijwe cyane kuba drone zibasha kwinjira mu mujyi nk'uyu. Urumva ko hatagize igihinduka mu buryo bwihuse, kandi ubona ko aricyo kiri gukorwa cyane ku ruhande rwa M23. Hashobora kuba hari ibitero bashobora kugabwaho bitunguranye bishobora guhitana abayobozi bari ku rwego rwo hejuru. Yego, ikindi nshaka kukubaza, kuba kugeza ubu ngubu bigaragara ko ikoranabuhanga rya M23 ryo kurinda ikirere ritari gukora neza, kuko yaba rikora drone ntabwo yakaba yinjira i Goma. Bo bahinduye iki ku bijyanye wenda no gucunga umutekano mu buryo buri manuel cyangwa se busanzwe, wenda cyangwa se kwirwa? Nimvuga manuel ni uburyo bukoresha hari uko ari umuntu bukoresheje, oho zahindutse w'iki kugeza ubu?
yego ntabwo ubwo buryo bwabura gukoreshwa kuko ubona ko ari cyo kintu gisa naho cyabaha umutekano ukomeye muri iki gice barimo gukoreramo cyane, kandi ubona ko ari nk'aho ari icyicaro gikuru cya M23 kiri. Birasaba rero umutekano uhagije, kandi urabona ko byanze bikunze ni ikintu kitari butinde gukorwa kuko ubona ko ari cyo kibanze kuruta ibindi byose babanza gushakisha. Ariko hari gushakishwa n'amakuru yo kumenya izi drone icyerekezo zishobora kuba zavuyemo, kuko hari amakuru akekwa ko zishobora no kuba ziri guhaguruka mu ntera ya bugufi cyane ku buryo bidashobora kugenzurwa n'ubwirinzi ngo babashe kuzibona bijyanye n'intera zihagurukiyemo, kuko ubona ko zishobora kuba zitaturutse mu nce za kure. Ni ibintu bitaratahurwa rero, iki nicyo kiriho nk'akazi kuri M23 ko kumenya imva n'imvano yazo, ku buryo bashobora kumenya ubwirinzi bwabo uburyo buhagazemo n'uburyo bazitwaramo ku buryo zitagira ibindi zangiza nyuma y'ibi bitero bigabwe kuri iki gitondo cy'uyu munsi. Kuri ubwo uvuga ni ukuvuga ko zaba zaturutse mu makuru muri kugenda mwakira? Urabizi neza mu minsi itambutse ubutasi bwagiye bugaragara nko muri Bukavu ndetse na muri Bumuretse ko abagiye bafatirwa batazifatanaga, ariko nk'Ibukavu rivuga ko hari inyubako yafatiwemo ibice bya drone zidateranyije, kandi ubona ko zari zije mu mujyi wa Bukavu ari zo gukoreramo atari zo gusohoka muri uriya mujyi. Hashobora kuba harinjiye nyinshi cyane mu duce dutandukanye muri uyu mujyi, kuko ubona ko FARDC mu kijyanye n'ubutasi muri iki gihe yagishyizemo amafaranga menshi. Rero bakibwira ko ziturutse kure kandi ahubwo zihagurukiye muri uyu mujyi wa Goma, kuko ni ibintu bishoboka mu ntera y'ibirometero bike cyane, kandi zikagendera ku butumburuke bwo hasi ku buryo badashobora kuzifatisha kuzibona mu gihe cyo kuba bashobora kuba bakoresheje ubwirinzi bwabo. Yego, kugeza ubu hahise hakurikiraho iki nyuma y'ibyo byose bikomeje kugenda biba? Ikiriho ubona ko kidasanzwe n'umutekano usa naho wakajijwe ku ruhande rwa M23. Ubona ko hashobora kuba hari operasiyo zigiye kuba zakorwa muri ubu buryo bwo gushakira amakuru mu baturage ndetse no gushakisha ko harimo abantu b'intasi ku rwego rwo hejuru. Ubona ko habayeho gukangarana cyane, kandi ubona ko n'abaturage bafite umutima uhagaze cyane, bari kugira ikikango kubera izi drone zakoze ibi bintu muri uyu mujyi uri ku bucucike bw'abaturage bangana gutya. Ubona ko ikintu cyose kirimo gukoma cyangwa n'igisiga kiguruka hano, umuturage wese ari guhita yikanga ko ari drone zigarutse. Rero ni ikintu gikomeye kiri guha akazi kenshi M23, ariko ubona ko byahindutse bijyanye na situation y'uburyo deployment zimeze muri uyu mujyi, ndetse n'akazi kari gukorwamo n'ingabo nyuma y'aho ibitero bya drone bibereye. Yego, reka tujye ku zindi akisi. Ubwo ishusho turayibonye, ahandi ho bizifashe gute kugeza ubu? Ahandi ni uko n'ubundi muri aya masaha ndetse na mu gitondo n'ubundi imbunda zikomeza zicyumvikana muri ya sayidi ya Nyiragongo. N'ubundi ubona ko hashobora kuba operasiyo igikomeje cyane mu buryo bushoboka, kuko ubona ko zitaraceceka, kandi ni ikintu kibaho mu gihe cy'amasaha menshi ku munsi. Ubona ko operasiyo ihari itoroshye cyane, ariyo mpamvu hagaragara ko iyi ice ya Goma ari operasiyo FARDC yari yayigabyeho ikomeye cyane. Ubona ko byari ibintu bitoroshye kuri M23, kandi n'ubundi biri kwisaba imbaraga cyane kugira ngo iyi koalisiyo yaturutse muri iki gice isa naho yari yibitsemo mu buryo yari itaragera ku gikorwa nyirizina cyayo cyayizanye yari igiye gukora, igasa naho ikomwa mu nkokora. Ariko ubona ko kuyikura muri ibi bice birimo gusa naho bigora cyane M23 bijyanye n'imbaraga iri gukoresha z'imbunda ziremereye, kandi bikaba buri munsi. Yego, bikaba buri munsi. Reka tujye no muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu naho haravugwa imirwano ikomeye, ayo mufite nayaye kugeza ubu? Yego, Sud Kivu imirwano niyo n'ubundi mu gice cya Minembwe, ndetse ubona ko hari n'umutekano utari mwiza muri iki gice icyo hasi za Mitamba. Ubona ko ejo habaye imirwano, kandi n'igitondo cy'uyu munsi byagaragaye yuko M23 yabaye nk'aho ikora uburyo bwo kujya gushaka amakuru ku gice umwanzi aherereyemo. Ubona ko bamushubije inyuma, agasa naho koalisiyo ya FARDC ijya mu gice cyo mu Gishebwe. Mu Gishebwe na Biziba ni uduce dutandukanye uvuye muri iki gice cya Mitamba usa n'usubira hasi. Rero uyu munsi mu gitondo babaye nk'aho bajya gushaka amakuru mu buryo bwo kureba deployment uko zimeze. Iyi koalisiyo ikeka ko
bashobora kuba ari igitero bagabweho, bakoreshaho imbunda nini ariko bitamaze akanya kuko bayirasheho isa naho isubiye mu birindiro byayo, bisa naho bituje, ariko mu gice kiri aho ngaho abaturage bo bari bagize ikikango ko imirwano yongeye kubura nk'uko ejo habaye imirwano yatwaye amasaha menshi. Ahangaha rero biragaragara neza ko iyi coalition ya FARDC ifite umugambi w'uko ishaka gukuraho aka gace ka Mitamba igakuraho izi ngabo za M23 zihagenzura kugira ngo babashe kubona uburyo bisanzura mu buryo bwo kwerekera muri iki gice cya Minembwe, ariko ubona ko byanze bikunze M23 ihafite ibikoresho biremereye cyane kuko hari imbunda za kirari ku buryo kugira ngo ubakure muri izi defense ngo bigoye cyane, ariyo mpamvu ashobora kwitabazwa ibitero bya drone kugira ngo babashe guhangana n'utu duce kugira ngo batugenzure. Ubona ko coalition isa naho yakeneye cyane bikomeye, kuko ubona ko mu Minembwe muri iyi mirwano imaze iminsi yabera ndetse n'uyu munsi n'ubundi kwa divasinga bikiri ikibazo kuri coalition, harimo gukoreshwa drone ndetse n'imbunda za kirari. Ubona ko byanze bikunze hariho ikibazo cyane muri advance ya coalition ko M23 tirwaneho ashobora kuba babangamira cyane mu buryo bwo kuba baramenyereye aka gace, kandi bigaragara ko bafitemo indake ngo ziri ku rwego rwo hejuru kuko bakoresha kirari ntibabashe kubakura mu byimbo, kandi uzi uburyo atirari zirasamo. Urumva ko M23 yahagize nko mu rugo bigoye cyane kugira ngo babashe kusa naho bongera kugira uduce bigarurira muri iki gice cya Minembwe kuri coalition. Yego, naho Mwengaho bimeze gute? Naho amaze iminsi ari kubera imirwano. Yego, Mwenga hari imirwano ariko ubona ko coalition akenshi isa naho irindiye mu birindiro byayo itakigaba ibitero cyane kuri M23. Ubona ko M23 ariyo ifite umugambi wo kuba habaho ubusatirizi bwo kugira ngo babashe kugira ibice bigarurira hano, kuko ubona ko bakeneye izi nzira cyane za hano za Bunyi ndetse na Murundu. Ubona ko M23 ikeneye ko yafunga no mayira aturuka muri za Baraka, kandi hari inzira nyinshi cyane ziri hano zikoreshwamo umusada werekeza mu Minembwe, ariko coalition yabaye nk'aya kuri urukuta kugira ngo ye gutakaza ubu buryo cyane. Ubona ko batangiye kujya basurwa ndetse barekingwa na drone ku buryo ubona ko aka gace iyi position hari ishobora kuzaraswa na drone mu buryo butunguranye kandi bitajyaga bibaho muri iki cyerekezo. Rero FARDC turabona ko ifite umugambi wo guhagurukira ahantu hari position zose za M23 kugabaho ibitero byo mu kirere, kuko ubona ko gukoresha abasirikare ku butaka bitajya bihira coalition cyane bijyanye n'uburyo ubona ko M23 muri ibi bice bya Sud Kivu irwana rwose umuhenerezo ku buryo kugira ngo ubakure mu gice barimo bigoye cyane, ariko coalition yahinduye system nayo igeze mu gihe cyo kugenda ikoresha drone cyane, kandi igiye ngo kujya ibikoresha ahantu hose hari operation zayo ndetse mu mirwano yose yitabaza muri iki gihe cya operation nshyashya basa naho bagukanye. Yego, reka Mutama dusoreze ngaha bwo tugushimire cyane, wicu usabwa gukomeza dushakire n'andi makuru ugenda tugezaho izindi update. Yego, murakoze cyane, akazi keza.